Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Rwanda Online aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye turacyari ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 2025 uyu nguyu ni wa mwanya mukunda muri benshi hamwe tuza kubagezaho amakuru abagezweho muri aya masaha tukanyarukira mu bice byinshi bigiye bitandukanye tukareba byinshi bikomeje kugenda bihavugwa. Tutabatindiye munyemerere tubanze turebere hamwe ingingo nyamukuru tugiye kuganiraho muri aya makuru yacu. Munyemerere duhere kuri rino tangazo rimaze gushyirwa ahagaragara. Ni itangazo rihuriweho n'ibihugu bigiye bikomakomeye ku isi harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, igihugu cy'Ubufaransa, Ubwongereza ndetse n'ibindi bihugu byinshi bigera kuri 7 byamaze gushyira hanze itangazo rihuriweho ryamagana igihugu cy'u Rwanda na RDF ndetse na AFC M23 aho babashinja yuko ari bo bagize uruhare mu ifatwa rya Uvira. Hari byinshi Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibi bihugu bigiye bikomakomeye ku isi bamaze gushyira ahagaragara aho bari kotsa igitutu RDF ndetse na AFC M23 bagaragaza yuko bagomba guhagarika gukomeza kugenda bagaba ibitero muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu gihugu cy'u Burundi. Hari byinshi bimaze gushyirwa ahagaragara nyuma y'ifatwa rya Uvira, ibintu bikomeje kugenda birushaho kuba chambarde hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo no muri kano karere muri rusange. Byose uraje ubisobanukirwe muri aya makuru yacu. Amakuru yacu tugiye kuyakobereza mu misozi miremure y'Imurenge aho abanyamurenge bari kubyinira ku rukoma nyuma yaho bamaze kubohorwa bongeye kugarura icyizere cyo kubaho mu gihe bari bamaze iminsi barazengurutswe n'igisirikare cy'u Burundi, igisirikare cya FDL ndetse n'ingabo za Wazalendo. Ubu ngubu noneho bongeye kuryama barasinzira bakimara kumva imirindi y'amadubu ndetse n'intare za Sarambwe bamaze gusesekara mu mujyi wa Uvira no mu misozi miremure y'Imurenge. Hari byinshi bikomeje kugenda bitangazwa n'abaturage b'abanyamurenge nabyo turaje tubikugezeho 5 kuri 5. Muri aya makuru yacu kandi ntago turi buze kurenza ingohe kubimaze gutangazwa n'uwitwa Olivier Ngurumenge Rugeyo. Uyu nguyu yahoze ahatanira kuba umudepite mu karere ka Fizi yongeye kugaragara ku mugaragaro atangaza ko ashyigikiye ihuriro rya AFC M23 na Twirwaneho, avuga yuko ari cyo gisubizo ku baturage bamaze igihe barengana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari amagambo amaze gushyira ahagaragara nayo agerageza gusobanura igisobanuro cy'ino ntambara ndetse n'intsinzi yo kwigarura mujyi wa Uvira, nabyo ntujye kure turaje tubikugezeho 5 kuri 5. Amakuru yacu n'ubundi turakomeza ku yandi makuru amaze gushyirwa ahagaragara. Perezida Evariste Ndayishimiye igihe aheruka i Washington DC yasize ateguye imperuka ku baturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko by'umwihariko hano muri Sud Kivu. Hamaze gutahurwa rero yuko mbere yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yajya i Washington DC ku masezerano yaragiye gusinywa hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yasize rero ngo ateguye urugamba rw'injyana muntu rwagombaga guhita rwigarura Kivu y'Amajyepfo, ariko iyo migambi yose yaje kumupfubana. Hari byinshi byamaze gushyirwa ahagaragara ku migambi mibisha ya Perezida Evariste Ndayishimiye yakomeje kugenda imubera nk'inzozi, nabyo turaje tubikugezeho 5 ku kandi. Turava hano muri kano karere amakuru yacu tuyakomereze kwa Papa Leo wa 14 aho yamaze kugirana ibiganiro yahuye imbona nkubone na Zelensky, perezida w'igihugu cya Ukraine. Baganire mu buryo ibiganiro byarangiza ino ntambara igiye kumara igihe, dore ko ndetse yaba ari intambara y'Urusiya na Ukraine n'intambara ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na AFC M23 zisa rero nkarizo uko arizo ntambara zikuze muri ino minsi. Hari byinshi uyu mushumba wa Kiliziya Gatolika yaganiriye n'uyu Zelensky, nabyo turaje tubikugezeho uko byakabaye. Ntago turi bure gusoreza kwa Donald Trump aho yategetse perezida w'igihugu cya Ukraine Zelensky gutegura amatora akareka kwitwaza intambara. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yasabye perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky gutegura amatora ya perezida no kureka rero gukomeza kwitwaza intambara nk'intandaro yo kuyasubika. Hari byinshi perezida Donald Trump amaze gusaba Zelensky w'iki gihugu cya Ukraine, nabyo turaje tubikugezeho 5 ku kandi. Nari mfite ikibazo cyo kutabyara ariko nyuma mu buvuzi gakondo ufite inkomoko yo muri Tanzania, nabashishikariza kuza namwe akabakuraho mukaba. Tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye, kubivuza indwara nk'umwijima, impyiko, rubagemande, amibe, namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubivuza indwara z'amarozi, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, nyabingi ndetse n'ibindi. Abatugezeho baritangira ubuhamya. Ubu mubona nigeze guhura n'ikibazo cyo kurogwa, nyuma naje guhura n'umuganga
gakondo ukomoka muri Tanzania, aramfasha ndakira, none ubu ndi umusore ndagenda nta kibazo mfite. Kuba ari mahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho, kuko dukora na DHL, dukorera mu Rwanda no hanze y'u Rwanda. Ku bindi bisobanuro bariza kuri nimero ya telefone ikurikira 0787 Bakunzi iba Rwanda Online, amakuru tukuzane muri aya masaha yo ni menshi cyane, yaba ari tukubwiye mu nyingo z'amakuru nayo tutakubwiye. Wowe icyo usabwa nta kindi no kudutiza umwanya wawe, natwe tukagerageza kuyakuvira imuzi n'imuzingo. Birashoboka yuko bwaba ari ubwa mbere ugeze hano kuri Rwanda Online, cyangwa usanzwe ubana natwe ariko ukaba utari wakanda subscribe. Iki nicyo gihe, uyu nguyu niwo mwanya kugira ngo tujye twibanira umunsi ku wundi. Nta kindi bisaba, nta yindi abonema bisaba, usibye kunyarukira byonyine ugakanda subscribe cyangwa sabone kubakoresha ururimi rw'igifaransa, warangiza ugakanda kuri iriya nzogera iri hariya mu nguni, kugira ngo igihe icyo ari cyo cyose dushyizeho amakuru ujye uhita wibonera notification cyangwa ubutumwa bugufi bugaragaza yuko hari amakuru amaze kugera kuri Rwanda Online. Icyo gihe bigatuma uyumva akiri umwimerere, atari yaba umuranzi. Nimba waramaze guhitamo Rwanda Online udahwema kubana natwe mu makuru n'ibiganiro tukugezaho, nyemera tugushimire kuko uri umuntu uw'agaciro cyane. Imigisha y'Imana nikomeze isendere mu ruhande rwawe, komeza uhirwe mu byo ukora umunsi ku wundi, wikandira like, share ndetse na comment. Munyemerere amakuru yacu tuyahere kuri no tangazo rimaze gushyirwa ahagaragara. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na bimwe mu bihugu byo ku mugabane w'Iburayi bimaze gushyira igitutu ku mutwe wa FCM 23 n'ingabo z'u Rwanda RDF, babashinja rero gushyigikira iya FCM 23 mu kwigarura umujyi wa Uvira. Ibi bihugu bigiye bikomakomeye ku isi bimaze gusaba impande zombi guhagarika ibyako kanya ibitero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Usibye Washington DC, abandi bafatanyije nayo mu gushyira igitutu ku Rwanda na FCM 23 bari mu muryango w'ubumwe bw'Iburayi, harimo Ubudage, harimo Ububirigi, harimo Ubwongereza, Ubufaransa, Ubuholande, Denmark ndetse n'Ubusuwisi, tutibagiwe na Sweden. Kuva mu ntangiriro z'iki cyumweru gishize, imirwano yari ikomeye yongeye kuburwa muri Sud Kivu hagati ya FCM 23 n'ihuriro ry'ingabo za leta Kongo zifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi, ingabo za FDLR ndetse n'ingabo za Wazalendo. Izi nyeshyamba ziyobowe na General Sultani Makenga nyuma rero y'icyumweru kirenga zirwana n'ingabo zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, zashoboye kwigarura ibice bitandukanye birimo umujyi wa Uvira wa kabiri munini cyane muri Sud Kivu y'Amajyepfo, aho ndetse yagezemo ku masaha y'uno mugoroba wo ku ya kabiri tariki 9 z'uyu mwaka. Intambara ikomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gihe ndetse kuwa kane w'iki cyumweru gishize Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo w'iki gihugu cya Kongo yasinyanye amasezerano y'amahoro na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame. Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibihugu byo ku mugabane w'Iburayi mu itangazo rihuriweho basohoye bavuze yuko bafite impungenge z'ubushyamirane bukomeje kubera hafi y'u Burundi, bashimangira ko rero ndetse ibi bishobora gutuma akarere kose gahungabana. Aba basabye FCM 23 n'ingabo z'u Rwanda guhagarika ibikorwa byo gutera ingabo zihanganye n'uriya mutwe, bati turasaba FCM 23 n'ingabo z'u Rwanda RDF guhita bahagarika operasiyo zabo zose zo kugaba ibitero mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse tukanasaba RDF kuva ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Itangazo rihuriweho na biriya bihugu ryasohowe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, ndetse ro kandi rirasaba FCM 23 gusubira mu birindiro byabo bikanashyigikira ibikubiye mu mahame shingiro ndiyo na leta ya Kongo Kinshasa basinyanye i Doha no mu gihugu cya Katari. Ibyo bihugu rero byanagaragaje impungenge zo kuba iriya ntambara ikomeje gukoreshwamo drone z'ubwiyahuzi, bigaragaza ko ndetse ikoreshwa ryazo ryerekana itutumba rikomeye cyane muri ariya makimbirane, riteje n'ibyago ku baturage b'abasivili bakomeje kugenda abagwa muri iyi mirwano. Amakuru yacu munyemerere tuve kuri rino tangazo rimaze gushyirwa ahagaragara. Amakuru yacu tuyakomereze ku baturage b'Abanyamurenge bamaze kubohorwa, aho bose baryamye bagasinzira ijoro.
Abaturage b'abanyamurenge batuye muri Minembwe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo batangaje ko bishimiye cyane ifatwa ry'umujyi wa Uvira na FCM wamaze gufatwa na FCM 23 na Twirwaneho, bavuga yuko rero ndetse babibona nk'intsinzi ibahumuriza ndetse ikaba ishobora no gusubiza ubuzima busanzwe mu gace bamazemo amezi menshi cyane mu iburaro ry'ibikoresho by'ibanze, dore ko ubuzima busa nkaho bwari bwarahagaze. Mu butumwa umunyamakuru wa Minembwe Captain Yuzi yakiriye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 10/11/2025, abaturage bavuze ko babonye Uvira nk'umuryango wongera gufungura nyuma rero y'igihe kirekire amezi agera ku 10 bari mu mibereho ikomeye, bitewe rero naho inzira y'ubucuruzi zari zarafunzwe n'ingabo z'u Burundi, aho umuturage yarabayeho mu buzima bubi cyane. Ikindi rero abaturage bo misozi miremire y'Umurenge bicwaga umunsi ku wundi, aho rero ndetse abagore n'abakobwa bagafatwa ku ngufu. Ati ibi byose rero tugiye kuzajya tubyumva nk'amateka. Umwe mu baturage twagerageje kuganira ndetse tutashatse ko amazina ye ajya ahagaragara kubera iby'umutekano we, ariko wagaragaje ibyishimo bye ndetse ati byari umunsi rero ukomeye cyane kuri twe, twabonye Imana yerekanye imbaraga zayo. Undi mudamu rero watanze ubuhamya bwe yongeye agira ati Imana ikorera igihe ibishakiye, abana bacu ndetse birukanye iby'ubyuti muri Uvira. Ati rero ndetse bayifashe kandi ubu turatekanye kandi turanezerewe. Turizera ko uru rugendo ruzagera ni Kinshasa nayo ikabohorwa bose bakaryama bagasinzira. Kuva mu mezi arenga 10 ashize, inzira z'ubucuruzi hano muri Minembwe zanyuraga ku Ndondo muri grupoma ya Bijombo zari zagenzurwaga n'ingabo z'u Burundi, byaje no gutuma haba ibura rikabije cyane ry'ibiribwa bimwe bijya guhahirwa mu masoko, ndetse n'ibikoresho by'ibanze harimo amasabune, imyunyu, amavuta ndetse n'ibindi by'ibanze. Abaturage baravuga yuko ifatwa rya Uvira ribahumurije ko rero ndetse ubuhahirane bushobora gusubukurwa vuba, ibicuruzwa biva muri Uvira bikongera kugera muri Minembwe mu gero inzira zari zarafunzwe ubu zahise zifungurwa. Amakuru aturuka mu baturage mu nzego z'umutekano aravuga yuko ingabo z'u Burundi zatangiye kuva ku Ndondo zerekeza iwabo, aho bikekwa yuko rero zishobora kunyura Ibaraka mu gicero kigenzurwa na FARDC. Ibi bikaba rero ndetse byitezweho kugabanya ubukana bw'umutekano mukeya warumaze igihe mu misozi miremire y'Umurenge. Ku mugoroba wo ku munsi w'ejo hari kuwa kabiri tariki 9/12/2025 nibwo umutwe wa FCM 23 na Twirwaneho winjiye mu mujyi wa Uvira ndetse ukirukana ingabo z'u Burundi, ingabo za FARDC wazarendo na FDLR bose bagahungira mu gihugu cy'u Burundi. Ibi byahindutse rero ndetse icyabaye inkuru y'ikibazo cyo muri kano karere, ariko rero ku baturage bo muri Minembwe babifashe nk'intsinzi ishobora kuzana amahoro n'ituze muri kano karere muri rusange. Reka dukomereze n'ubundi ku byatangajwe n'uwitwa Olivier Rumenge Rugeyo. Uyu nguyu yahoze ahatanira kuba umudepite mu karere ka Fizi, yongeye kugaragara ku mugaragaro atangaza ko ashigikiye ihuriro rya FCM 23 na Twirwaneho, avuga yuko ari cyo gisubizo ku baturage bamaze igihe barengana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu kiganiro yagiranye n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uyu nguyu Olivier Rumenge Rugeyo yavuze yuko Uvira bayirimo kandi ko intego nyamukuru ari ukurenganura abaturage bakomeje guhunga akarengane, ubwicanyi ndetse n'ivangura, abishinja ingabo za FARDC, umutwe wa Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi. Uyu Rumenge yasobanuye ko ihuriro ashyigikiye ritagamije gufata ubutegetsi, ahubwo ko rigamije gucungura abaturage bateshejwe agaciro no guhora mu kaga. Yakomeje agira ati AFCM 23 na Twirwaneho yaje ari igisubizo cy'abanyekongo. Ntituzatererana abaturage bacu, baradutabaza kuva mu bice bitandukanye kugera i Kinshasa, tuzagerayo naho. Yongeye kunenga kandi ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo abushinja kunyereza umutungo wa leta, guteza ivangura n'akarengane no guca intege icyizere cy'abaturage bategereje impinduka.
Kubirebana n'amasezerano ya Washington DC hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda, uyu Rumenge kandi yavuze ko atabaraba kuko ndetse ngo adahuza bino bibazo nyakuri ndetse abaturage bahura nabyo birimo gukubitwa, gufungwa ndetse no gukomeretswa no kwicwa bya hato na hato. Yatangaje kandi ko kuwa gatandatu hazabera meeting populaire hano i Uvira igamije kumvikanisha neza ubutumwa bwabo no kugaragaza intego yo gusubiza ubutegetsi abaturage. Amakuru yacu munyemerere tuyambukire gatoya kwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ibyo byose yateguriraga hano muri Uvira ndetse na hano muri Sud Kivu byose byarangiye bimuyobeye. Mbere yuko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi ajya i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muhango wari wo gusinywamo amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yateguye umugambi wo kugaba ibitero bikomeye cyane ku ihuriro rya FCM23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni ibitero byari bigamije kwerekana ko ingabo z'u Burundi zongeye kugira imbaraga nyuma yo kwandagarizwa bikomeye cyane mu bice byo muri Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dore ko ibyababayeho yaba ari muri Masisi muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibi byose rero byari isomo rikomeye cyane. Ati kuko Ndayishimiye yashakaga ko yisubiza henshi rero ndetse mu bice byinshi bambuwe bagafata n'ibice bigiye bitandukanye harimo n'umujyi wa Bukavu. Amakuru ava mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko kimaze igihe gishakishwa intwaro nyinshi cyane zirimo iziremereye. Mu cyumweru gishize mu kigo cya Mukoni mu yahoze ari intara ya Muyinga hinjero imodoka 30 za rukururana zikoreye intwaro zizipakurura mu gihe cy'iminsi 3. Umuyobozi w'umuryango Fokode uharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu Pacifique Ninahazwe yatangaje ko ndetse bitandukanye na mbere ubu ndetse igisirikare cy'u Burundi gifite indege zitagira abapilote drone cyifashisha ndetse ku rugamba. Ati hari itsinda ry'abasirikare 8 bari bamaze amezi bigishwa gukoresha drone z'intambara hariya mu kigo cya Muzinda. N'abasirikare 8 bakorera iperereza ry'igisirikare ndetse bakora mu iperereza ry'igisirikare cy'u Burundi. Ndayishimiye rero agiye baravuze bati ubu rero za drone zisabwa gukora akazi kazo, abimwe rero ndetse zikagaba ibitero hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngo mbere yuko Ndayishimiye ajya i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta y'u Burundi yari yohereje ku bwinshi abasirikare mu Burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibigo byinshi bya gisirikare by'imbere mu gihugu ndetse bisigaramo ubusa keretse abo mu mitwe w'abasirikare barinda umukuru w'igihugu gusa na polisi militeri irinda umugaba mukuru w'ingabo. Uyu nguyu Ninahazwe kandi yagize ati hari rero undi musirikare wambwiye ati ibigo mu by'ukuri bisigaranye abasirikare mu Burundi ni 2 gusa, ni BSCP ndetse irinda umukuru w'igihugu ifite nk'abagera kuri ku 2,000 ndetse na polisi militeri nayo irinda umukuru w'ingabo z'u Burundi Prime niyo ngabo harimo rero ndetse n'ingabo zigera nko ku 1,000. Mbere yuko bino bitero bitangira abarwanyi ba FCM23 bamenye ko bagiye kugabwaho ibitero gikomeye cyane n'ingabo z'u Burundi zifatanyije n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Wazalendo ndetse na FDLR. Icyo gihe rero batangiye imyiteguro no kwirwanaho no kurinda abasivile mu bice bagenzura. Abaturage bo muri santere ya Kamanyora batangaje ko ndetse mu rukerera rwo kuwa 2 Ukuboza babonye abarwanyi ba FCM23 benshi cyane bamanuka bafite ibikoresho bihambaye birimo ibifaru n'imbunda ziremereye, basanga rero ihuriro ry'ingabo za Leta ya Kongo bayisanganira. Ahangahe rero ngo nta kindi cyari kibaraje inshinga kwari kujya guhagarika ubwo bwicanyi bwari bwamaze gutegurwa na Perezida Evariste Ndayishimiye. Muri urwo urukerera kandi nibwo ingabo z'u Burundi ndetse zatangiye kurasa buhumyi ibisasu biremereye muri santere ya Kamanyora na Kaziba byaje no gusenya inzu z'abaturage, abenshi barapfa abenshi barakomereka abandi barahunga.
AFCM 23 nayo yarashe mu birindiro by'ingabo z'u Burundi ikoresheje ibikoresho birimo drone z'intambara nuko ro abasirikare barimo Lieutenant Elvis nayishakiye naho rero yaguye aho ngaho kuko ndetse n'inahazwe yakomeje kugenda abisobanura mu kiganiro cyatambutse ku muyoboro wa Fokode. Ingabo z'u Burundi rero ndetse n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Wazalendo na FDLR bekomeje ro kwamburwa ibice byinshi giye bitandukanye dore ko ubungubu noneho uyu mujyi wa Uvira wo wamaze kuva mu nzira ibintu ro byaje gutera ikikango cyane cyane abasirikare b'u Burundi. Uyu mujyi wa Uvira ndetse n'igice cy'ingenzi cyane ku ngabo z'u Burundi kuko n'inzira yanyuragamo zijya muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo uri mu ntera cyane ibirometero birenga 30 ugana mu mujyi wa Bujumbura. Abasirikare b'u Burundi ndetse bakomeretse byoroheje bavurirwaga mu kigo cya gisirikare cyitwa Guantanamo cyegereye ikibuga cy'indege cya Bujumbura. Abandi bari mu bitaro bya gisirikare bya Kamenge, Tanganyika ndetse na Care Clinic na CMCK bivuga yuko ndetse ari by'umugaba mukuru w'ingabo Prime Niyongabo ibyo bitaro. Amakuru yacu munyemerere tuve kuri bijyanye n'intambara ikomeje kugenda yumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ubujyanye n'igihugu cy'u Burundi. Tuyakomereze ku ntambara ikomeje kugenda nayo ibica bigacika hagati y'igihugu cy'u Burusiya ndetse na Ukraine. Ubungubu noneho umushumba wa Kiliziya Gatolika ku isi Papa Leo wa 14 yahuye na perezida w'igihugu cya Ukraine Volodymyr Zelensky agaragaza ko ashyigikiye ibiganiro biganisha ku mahoro arambye. Bahuriye i Roma mu Butaliyani ku itariki 9 Ukuboza 2025 nk'uko itangazo ryashyizwe hanze na Vatican ryabitangaje. Vatican yatangaje ko Papa Leo wa 14 yakiriye Zelensky iwe i Castel ndetse Gandodofe aho rero ndetse bagiranye ibiganiro byibanze ku ntambara ikomeje hagati y'Uburusiya na Ukraine. Iri tangazo riragaragaza ko Papa Leo wa 14 yibukije ko hakenewe gukomeza ibiganiro by'amahoro, agaragaza ko yifuza bikomeye ko ibiganiro bya diplomasi biri gukorwa muri kino gihe byageza ku mahoro arambye mu buryo bukwiriye. Ibiganiro na Papa bibaye mu gihe uyu muyobozi wa Ukraine afatanyije n'inshuti ze zo mu Burayi bari kugerageza gusuzuma umushinga w'amasezerano y'amahoro yashyikirijwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nubwo ndetse wakunze kugaragazwa nk'uhengamiye mu nyungu z'Uburusiya. Bijyanye rero n'ibyo Ukraine isabwa birimo no guhara ibice byayo, ibyo bice rero bikajya ku butaka ndetse bukajya muri OTAN ndetse no kutajya muri OTAN, kugabanya umubare w'ingabo n'ibindi bigiye bitandukanye. Papa Leo wa 14 na Zelensky kandi baganiriye ku bibazo by'imfungwa z'intambara ndetse nuko rero hageragezwa gusubiza abana b'abanya-Ukraine imiryango yabo. Zelensky yavuze yuko Ukraine ishimira cyane Papa Leo wa 14 n'inkunga ya Vatican ndetse n'ubutabazi buri guhabwa abo mu gihugu cyabo buri n'ubushake bwo kongera ibikorwa by'ubutabazi. Abinyuje ku rukuta rwe rwa X yakomeje agira ati namumenyesheje ko ku mbaraga za diplomasi turi gushyira mu bikorwa byo kugarura amahoro dufatanyije rero na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twaganiriye ku bindi bikorwa ndetse bikenewe no ku ruhande rwa Vatican rwo gutanga umuhuza bugamije rero gusubiza abana bacu bashimuswe mu Burusiya. Ati rero yanamutumiye gusura Ukraine avuga yuko uru ruzinduko rwaba ikimenyetso gikomeye cyane cy'ubufasha ku baturage bacu. Zelensky rero ndetse yanateganyijwe guhura na Minisitiri w'Intebe w'Ubutaliyani Giorgia Meloni n'uruzinduko ndetse rukurikiye urwo ku itariki 8 Ukuboza 2025 aho Zelensky yari yasuye igihugu cy'Ubwongereza n'igihugu cy'Ububiligi. Amakuru yacu munyemerere n'ubundi tuyasoreze kuri Perezida Donald Trump, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Donald Trump yasabye Perezida wa Ukraine Zelensky gutegura amatora ya Perezida no kureka gukomeza kwitwaza intambara nk'intandaro yo kuyasubika.
Trump yabigarutseho mu kiganiro yagiranye na Politico cyasohotse ku munsi w'ejo ndetse agaragaza impungenge ku isura ya demokarasi ya Ukraine iheruka rero kugira amatora ya perezida muri 2019. Manda ya Zelensky yarangiye muri Gicurasi 2024, nyamara yanze gutangaza gahunda y'amatora ashingiye ku gihugu rero kiri mu bihe bidasanzwe byatangiye ndetse muri Gashyantare 2022 ubwo intambara n'Uburusiya yakazaga umurego. Trump yavuze ko intambara itagikenewe gutangwa nk'impamvu yo kudakoresha amatora. Ati bamaze igihe kirekire cyane nta matora bagira, biravuga yuko bafite demokarasi, ariko rero hari aho bigera ntibibe rero bikiri demokarasi. Igihe ndetse yabazwaga niba Ukraine ikwiye gutegura amatora, Trump yasubije ko igihe cyageze, anavuga yuko ari igihe cy'ingenzi cyane cyo kubikora. Yongeye ko nubwo bitwaza iby'intambara ngo ntibakore amatora, abaturage ba Ukraine bakwiye guhabwa uburenganzira bwo guhitamo. Perezida Zelensky aravuga yuko yiteguye gutegura amatora mu gihe cyose abo mu burengerazuba bw'isi bamwizeza ko bazarinda Ukraine ibitero by'Uburusiya. Yavuze ko nta gahunda afite yo kugundira ubutegetsi. Ati niteguye amatora hejuru y'ibyo ariko ndasaba abafatanyabikorwa b'Abanyamerika n'Abanyaburayi kutwizeza umutekano mu minsi 60 cyangwa 90 iri imbere. Ukraine izaba iri ndetse yiteguye gukora ayo matora. Bakunzi barwa none munyemere dusubikira ahangaha. Aya n'amakuru twari dufite rakomeje kugenda numvikana muri aya masaha. Turaza kongera kugaruka mu masaha ari imbere tuje kubagezaho andi makuru arabagezweho. Mukomeze mugubwe neza, mukomeze mugire ibihe byiza. Ciao ciao.